Anda kang dijian si Cuning Milo. Kacilin. Itu dah. Bila bangsa pelatih kompri kalau kata tu kalau. Kata kaweta aning kipung kan kaweta. Kata song ban tiga bang lopot. Itu solution yang kata song bani. Hanjo ke cok cema tadi. Rasi itu makin makin. Tapi niat itu song jatuh mana kita yang pi. Labang so avoid kan so tumban. Ini tu alang justice tu begini. Alang tu begini begini putih. Kata kaweta yang mati. Kalau mati. Itu buat tulisan ke Karbiang Lantan Mas Council Authority asian tadi huge responsibility lo lagi. Kalau yang pulau tak dia tu manjo batok je. Ini pun bangke. Ini tu macam kadu kawita ini kipung tangke lo. Kadu kawita Henry Cheo kange fil tum ke bang lo. Tela so itu macam japo tu man justice lo ni mandi pun ke bang mati di. Lepas bicara lo ngeta. Naga settlement lah tu kita patah tu. Cancel lagi pula kami authority tunggu mati. Alang itu mati. Lapar tu lah. Itu kopian justice itu aku terima. Insurance yang tidak ada pun itu curi lo. Kopi insurance yang tidak pun itu maaf sudah. Curi kati. Tapi ini kisahnya kata orang siapa. Nang itu Ado kawefan Uthot pachini alam lahano Nang itu Prabjin pen Klem nangi pulo Prabjin pen Klem ya bhan Nilitum Nang itu bhan Pusot lam Chak cheng pilo Ini je Nang itu kita solution nahi. Solution da ajir dinkluye bang solution nahi. Ate ako penta labangso adin lo. Pacun cede da joini si. Andeng tigang ko joini si non pini jumda pulang ko lo. Laso potsi lesen pen chocolate pen kepicun ya bang. Ini nado menang tham lo ke. Central government, state government, Pekara Thomas Council ta, nang cuma kemang along sidu. Lapen bijian along sidu tu ke aron riban sidu. Lapen ini tu nang kita kerja song along sidu lo. Pen labangso bijian, pen joy ke Prabjin pen karblung ya banda, nang tu lo ni tu lamcak nang pilot Pekara Thomas Council hoi pen. Labangso bukan, katung abe cingai pami nangi, deh. Ini aduh kalau itu tongso ke ini jadi nasi tarik itu yang isi jadi tu army fit lo lapente labang so perang kapat dia pada mang ni tum sing lai po labang so perang Kapacuni pada mandir tu, kembok. Lapente nang tunda Islam mumpi nahi. Nang itu Islam mumpi nahi. Nang itu Islam cehok nahi. Kom se kom nili tu mason AMLA, nili tu mason MEC tu kan, nang tu kom se kom cehok nahi. Nang kaidan bani. Dikunci. Langkai jatuh di kemlu. Duduk kulumi kan itu sebagai kemlu. Tapi Nagaland border dah direksi sekolah non betul na border ke kemlu. Masih ini tu kekem tonte. Ini kekem tonte. Angkun pen biar bekono longan tanang lipo. Ini tu kekem tonte. Lasi ini tu kekem ceng menda pacun medve. Pini langkai janda itu pacun pame. Pini duduk kulumi itu pacun pame. Lapene itu Nagaland border betul na ken kipi itu pacun pame. Penel itu masih biar Ibex on the pacun pame. Negi pusi ini kalau pusi nak malam ini lam ni jai.